Вітаночки, ваш любимый мінський монтажный газ на сувязі. І ось гэты хлопчик, чистюля. Здагадайтеся, што мы будем сёння рабіць? Здагадаліся? Тады пагнали! Ну что, мамкины электрики, подкажите, ці правильно мы режем теплую подлогу, а то ж мы не умеем. Калі ласка, про радиусы загибов напишите, и про тое, як треба утискивать, а не заливать. Я клеем. Мы нажали, снуем у реальным свете і працю робім згодна з обставинами. Слухай, не хсібай, як монтовать. І поверце, гэта значно лепей, чим слухать адмысловцаў маминых. Тра-та-та-та-та. Ну что, мамкины электрики, подкажите, ці правильно мы режем теплую подлогу, а то ж мы не умеем. Калі ласка, про радусы загибов напишите, и про тое, як треба утискивать, а не заливать. Я клеем. Мы, по-перше, монтажники, а не блогеры. Таму робім якасна, будь здоров. Нексан скаже, як усталяваць по технологии, а не канапныя эксперты з комментаров. Тра-та-та-та-та. Ну что, мамкины электрики, подкажите, ці правильно мы режем теплую. Да-да-да-дам, ось і ўсё. Затягнули мы два контуры теплой подлоги, 4,5 квадратов и 9 квадратов. Ось, яшчэ там у нас засталося невялічкі, але ўжо здымаць не буду, тому что мне просто лянота. Тым больш у пачатку телефон наогуле здох, тому что я его не зараджаў. И відео атрымалася такое крышечку рваное. Тому глядзіце як ёсць. Я знаю, чого ви чекаєте. Асабліва дотики з тиктоку, які люблять писати або як ви коментарі під відео. Зараз покажу. По-перше, тут, як ви бачили, ми кабель у клей не топили, а заливали зверху. Як і завсюди так робимо. Розводили даватках з нагостану. Чаму разводим менавіта до такого стану? Тому що тоді він лепей затікає під кабель і над кабелем. І, так би мовити, тих ваших любимих пустотів не застається. Зараз покажу на прикладі. Він тут якраз за ніч усівся і бачите, як він обволакує кожную кабелину у штрабе. Так что мы робим так, кому не подобається, ну, выведать, куда идти. Накірунок зараз покажу. Так, ну и проходим по накірунку, куда я одослал наших специалистов из тиктоку. Показываю наконт ось гэтых поворотов. Мы так само не спиливаем в углы, потому что я колись замирал. И по моему меркованию тут есть гэтыя 5 радиусов кабелю, тому мы гэта не робим. Тым больш, что той самый человек, які нам продаваў гэты кабель, які гэтым займаецца, ну, не толькі продажай, а яшчэ і монтажом гэтай подлоги, займаецца больш за 15 гадоў, і ніколі гэтыя углы не спіліваў і кажа, што рабіць гэта не патрэбна. Таму мы, слухаючы яго, таксама гэта не робім. Не спіліваем, і по моему меркованию тут есть 60. Некоторые там в комментариях так само писали, что ой, неправильно меряешь, треба так, треба сяк.
ёсць як ёсць. Не памятаю, казалі, што пра датчык ці не, але ўсё адно на всякі выпадак таксама вас дасылаю куды-нибудь, куды вы ведаеце, куды ісці. Адзінае, што, канешне, у мяне ёсць невялічкі лайфхак, якім я карыстаюся. Уводзячы гафру у падразетнік, я заўсёды закладываю які-нибудь кавалачак любога кабелю. Ну, звычайна гэта які-нибудь круглы. І на ім, вось калі там будете бачыць, зараз, бачыце белую рысачку, засовываю кабель до самого конца вось гэтай гафры, каб потым, калі набудзецца датчык, я разумеў, колькі патрэбна даўжыні яго. І тады я буду дакладна упэўнены, што увесь датчык, які я набыў, не застраў дзе-нибудь тут, а ведаючы вось гэту вось метачку, я буду разумець, што датчык дайшоў до самого конца, бо ён павінен быць паміж двух віткоў, ну не віткоў, двух гэтых кабелей цёплай падлогі. Ну а так больш дадаць няма чаго. Магчыма, мы дзесьці памыляемся. Я не прэтэндую на апошнюю інстанцыю, але мне падаецца, мы робім у такіх гэтых межах, якія дапушчальныя. Таму калі тут пачынаюць нейкія ныцікі крычаць, што так рабіць нельга, то калі ласка, прыязджайце і зрабіце як патрэбна. А мы будзем рабіць так. Ад'ё.